šta reći posle današnjeg derbi utakmice između Napretka i Mašinca. Prvo bih čestitao ekipi Mašinca na pobedi. Zadovoljan sam htenjem i zalaganjem mojih igračica i pored toga što pred ovu utakmicu smo imali kadrovske probleme. Igrali smo bez povređene reprezentativke Milice Stojković i požutele Tijane Josić. Ali pored toga ova mlada ekipa je srčano se borila, pružila maksimum i nedostajalo nam je sportske sreće da postignemo još bolji rezultat. Mašincu želimo puno sreće u play-offu, nama u play-outu da što se bolje pripremimo i da izborimo opstanak u prvoligaškom društvu. Najvažnije je da smo utakmicu dobili, da smo imali sigurnu igru tokom cele utakmice, ali nisam najzadovoljniji igrom. Mislim da je malo ovaj problem bio što je teren bio u lošem stanju, neravan, pa nije omogućio da se malo organizovanije naša ekipa usmeri ka protivničkom golu. U ovom trenutku mi imamo tim koji može mnogo više i mnogo bolje da igra, u ostalom pišu se rezultati i igru da zaboravimo što pre. PR Talk za sportsku televiziju.